kublai ya Prime Minister jungi Narendra Modi kubala yu jingai naga benta ban kintiu ya ki tribal hapo naga di India ke jungi kita ka ba warra ya ka tribal keng ka wei ka ribun thei belong ka president yung dari India kadi ka burong ka bukrao yung i baro kumki nong tribal na nagi tribe ibadai western ko negeri India hi baro tapi bahak hadu ta mangili ki tribal khasi jentia garu isu bagadi ka burong ka bukrao ya ka ba ka dong ka gift ya bala ai da prime minister yung i ya ka tribal ka long kemi tribal benlong upur ka kliat du yung dari India baro ka wei terkelnya pi kum BJP atau pin kersan ni ka juk ka isu sa ka bawang da ka sarkar BJP banjit presiden da ka kentai jika ni ka digawai warna ka di dengan sarkar BJP hi bat ba ni ba ki bamdai ru ngarpat ki ni ki ru ki MLA ki bamdai na po ka NDA government ka bagadai hapo ka dengan ni ki seng rilum ngujungi mamakiru baro ki ban kersan ya ka ni lokbe kum presiden dengan ai ke buram nomor bah kene ke de wei na kijing ai ke kerpang dak menta jungi ke rulum ibengela yo now prime honorable prime minister jungi Shri Narendra Modi ji if ni ban ong pat baka ka AITC ka dan lagi jong ki kertong penyang isurbat na kerpat ya ki ru ki badai na po Meghalaya ka jungi badai na po ta North Eastern state ke jungi balada pidai nak du political party ru compare Pirang ipek bek nomor marba ya kadi kejing ai bergerpang dak benta long kemi tribal ke jongi bangi gini ban buat bet ladang idon aku bagi parti ru compare tang bagi ban penjok dan borong ya kene ka tribal presidentship candidate kabala ai yang i dak BJP